Hai kawan-kawan, saya Syahinda dari Pastim 1. Hari ini saya ingin membuat video masak. Resipi yang saya gunakan ialah potato bites. Bahan-bahannya ialah kentang, daun kucai, tepung jagung, lobak merah, lada hitam, garam dan perasa. Langkah yang pertama, rebuskan kentang selama 30 minit. Kemudian angkat kentang yang dah direbus tadi ke dalam mangkuk. Kemudian langkah kedua, hancurkan kentang tadi menggunakan garpu atau alatan lain. Langkah ketiga, masukkan tepung jagung sedikit demi sedikit. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan perasa mengikut cita rasa anda. Masukkan daun kucai dan lobak merah yang telah dipotong tadi. Masukkan lada hitam sedikit. Gaul sehingga sebati. Langkah keempat, buat bentuk seperti naga atau mengikut cita rasa masing-masing. Langkah kelima, masukkan kentang berbentuk nugget tadi ke dalam minyak yang panas. Angkat kentang tadi apabila sudah masak ke dalam saringan. Peringatan: sekiranya sedang menggunakan pisau untuk memotong bahan, sila berhati-hati ya, takut terkena tangan. Hasilnya sudah siap. Selamat mencuba. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down on. Only time you got my mind when I'm all alone. That's why I never really